Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kesorkar Jela Lingba Ketenat District Council Affairs haka arpesan Tarik Urempang, kalau penbena bagajing Bamsmai ki MDC, ki bedang Shusha Jied Thamai jong ki HEDC, kanong haka arpunyo Tarik, katara Shai Kasngi, haka por Khadc beji Minstep, kat bagajing Jied iu chairman iu Shong Knor ke HEDC, kanong haka arpu pra Tarik, kata haka Sngi Thok Dieng, haka por Khadc beji Minstep, bat gajing Jied CEM, kanong haka Juhi Kasngi, haka por beji Janmiet. Kani-kani kekerwa balapha adu Commissioner and Secretary ke Sorkar Jela uba Cyril V. Dingdo lingba ke hukum na ulat ke Jela CH Vijaya Shankar. Ulat ke Jela ula betha ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills ke Kongres Seta Meri Kurba ban penyat ya ke jinyalang nak benta ke Jingshim Smai jong ke MDC bat ban Jied iu chairman jong ke HEDC kat ba ya ke Jing Jied CEM an penyat de chairman uban Sasha Jied.